Ngiyikhetha inkosi esabathu ngiyazilizwe. Amen. Inkosi yamaNazaretha Shembe uNkulunkulu. Amen. Izolo la ngamaphumulo umunye baba umshumayeli yokwenza inkonzo komunye umuzi. Kule nkonzo wayeyoyenza. Washo ukuthi usesuka kude. Zazingabikho imoto ngalesikhathi zo 1946. Kwase kuphoqa ukuthi akalale kulomuzi. Base bemlungisela indlu, bathe bemlungisela indlu, abanikazi baleli ikhala wayezokwenza khona inkonzo. Wayeseyalala. Ekulaleni kwakhe kwase kuqhamuka ingungu Mahlombe, yathi Mshumayeli uyangibona ukuthi nginjani, ibambe ingubo, ithintitha kanjena ingungu Mahlombe, iyashunqa le ngubo yenkosi yamaNazaretha umjiva, ushunqa amanzi ashisayo abilayo anenhlamvu zelayisi. Ngesikhathi ishunqa kanjalo uthi inkosi yamaNazaretha uyangibona Mshumayeli ithi njani, wena kade uzokwenza inkonzo phakathi kwalomuzi, kulomuzi nje bathi uzokwenza inkonzo la, umakoti walapha ekhaya ubesephuma wachitha amanzi erice kade elungiselela ukwenzela umyeni wakhe ukudla nawe. Uthe mayephuma waphuma namanzi erice wase waphabaza kanti useyangithela kangiboni. Wachitha kanjani amanzi ekhaya? Mina amanzi ekhaya ngiwachitha kanjani ngoba bafundisiwe abantwana, sifundisiwe ukuthi mawusegcekeni amanzi awuwachithi nje bume, uyehla ushona phansi mawuyintombazane bese uwathela kahle ukuze ungathela abanomnumzana bomuzi, uzogcina uthela uNkulunkulu. Amen. Makoti wakulowa muzi wamthela uNkulunkulu ngamanzi erice. Ngiyedlula eGibisila kuqhamuke enye insizwa, ngesikhathi ifika lensizwa inenkinga lensizwa lena, ifika izongena edokodweni likaMvangeli uZungu wasejabulani noma eCilongweni nomvangeli umJadu. Mayifika lensizwa ifika ibika inkinga yayo, ithi lensizwa ngithi angizobuza bo baba nginenkinga, sekuneyinsuku ezintathu zilandelana njalo ekulaleni kwami, ekuboneni kwami ngibona ngichamela amakhehla. Lendoda iyaphuma lensizwa iphethe ithuluzi layo lamakhehla khangezile kanjena, iliphethe ithuluzi layo lensizwa iyenza leyo nto phekwa lamakhehla yakhongozela lokhethe etshekisa amakhanda. Ithi lento iyangicaka ukuthi idalwa yini njalo mina ngiphupha amakhehla ngiwachamela amakhanda.
Sekuqhamuka uMawilisi ungeme owaye ngalesikhathi owayimbongo. Ithi hayi wena nhlalisa usogangayo. Wena amanzi ekhaya wachitha kanjani wena uvela uphume nje eceleni kwendlu vele ukhipha ithuluzi lakho kanti usuthela abanumzana bomuzi. Uvela uphume nje wena egcekeni uchitha amanzi noma ekanjani wena insizwa emzini wakini kanti usuchamela uNkulunkulu usuchamela abanumzana bomuzi wachitha kanjani amanzi ekhaya. Mina amanzi ekhaya ngiwachitha kanjani ngoba kunendawo esithe la okuyikhona okuchithwa khona izinto ezingalungile. Ngila ngiyafika eGoli ngoFebruary inkosi yamaNazaretha kade ila la ekuthuthukeni evikini lesibili lesithathu inkosi yamaNazaretha seyihambile ekuthuthukeni ngiyihambela lapha nezonke izizwe kangazi umuntu angijwayele umuntu mangihambela bese qhamuka umfana lo mfana ngithi uneminyaka elako 24 noma 25 wena Onyazi angimazi lo mfana ngiyahamba ngingambheki ngoba phela sibaningi endleleni wena baba Onyazi bese ngiyaphenduka ngesikhathi wena bese yangimisa lensizwa lo mfana lona bese ngiyama bese ithi maye lensizwa ithi baba nginenkinga enginayo baba kade ngithunjiwe mina njengoba bekade ngithunjiwe nje ngifike ngakhululwa uNyazi. Manje baba ngicela ukubuza ngizobuza kuwe ngicela baba ungeluleke lathi ngithunjwe khona mina bengithunjwe nje kwenye yemizi lemizi emihle lathi ngithunjwe khona bengade ngivalelwe nenyoka le nyoka ibingenza yonke into enengekayo. Thatha lento ayinabungozi kanti inobungozi lento ithi lengane lena kade ngivalelwe nenyoka amnumzana waloya musi unana amabhizinisi athize ubengivalele nenyoka le nyoka ibingenza yonke into enengekayo ngicela ukubuza baba ngicela iseluleke ngenze njani bese lento ingishayisa ngovalo lento ekhuluma lengane ngiwapi mfana bese lo mfana ngaseMaritzburg ngithi ungakwazi angingamusho isibongo bese esho isibongo sakhe bese ngithi lalela lana mfana sokufika inyembezi kimi uma ichaza lento lengane lena ithi baba ngicela ubuza ngicela iseluleka ngenze njani sengithi kulengane kufike lokho nje ukuthi ngizothi bese lalela hamba uye ekhaya komama bakho ufike ubambe isiphongo lesi siphongo mawusibamba usinqume ucela bakugeze ekhaya komama bekugeza ubunyoka leyo mbuzi wena ungayihli ngoba amanzi umuntu asuke egeze ngawo akawaphuzi bese usuka lapho uze nesiphongo kuNkulunkulu uzocela uzobonga ukuthi ukusindisile wakukhulula kulabo abantu abanemkhuba la ngaphandle abathi thatha lento inobungozi lento bese ucela uNkulunkulu ukuthi nansi imbuzi inkosi ngicela ungigeze insipho lo ngicela ungigeze ngawo ugeze nabakithi ukuthi mina bengade ngembethwe inyoka bese ibonga lengane bese ikhipha 10 rand bese baba mina uzophuza nami nathi ngiyabonga iseluleko bese ngiyuthatha lo 10 rand kodwa manje nginokukhala ngaphakathi ngufake ngukhipe ephaketheni uzophenduka inyoka bese ngihamba bese ngiyithatha ngithenge lokho engithengayo ihambe lengane lena bese ngifonela insizwa yakwamkhwanazi lensizwa bese ngichazeke kondoda sengahlelwe into ekanjena lensizwa wamkhwana bese ithi hayi lento kanti ikhona ngempela bese ithi lensizwa lena yakwamkhwanazi esidriver nama truck lalela la ethemba lethu ngathi ngikulayini kwaqhamuka umuntu ongayigqokile ingubo emhlophe ezobika kuNkulunkulu ethi inkosi yamaNazaretha ngathatha lento kuthiwa inamngozi isiyangicaka manje iyabuza inkosi yamaNazaretha yini leyo nto leyo ithi baba emndlini yami lo muze engiwakhile unenyoka endlini isinkulu kakhulu isiyangicaka isini inkosi yamaNazaretha uyilandelana izinto ongazazi hamlanda amanzi isiza namanzi lensizwa bese ethi uNkulunkulu hamba ufike uchele la lento yakho ikhona khona bese ithi lensizwa ngeke ngesaba Nkosi bese unyazi ngipho mina ngenze njani hamba ufike uchele kakhulu bese ubaleka kakhulu thatha lento ayinamngozi inobungozi lento bantwana bankulu sengichazela lensizwa kwamkhwanazi ngidlula enye insizwa inhlalisuthi lensizwa lena iNazaretha yayikade yenza long distance ithe maye eMaritzburg e-truck stop iya eThekwini isuka la eGoli yaba nenkinga ukuthi sikhathele ithe mayikhathele lensizwa lena yayisipaka i-truck yathi ngizolala la e-truck stop ithe mayilapha e-truck stop yayisizongena lapha eSpa ithe mayingena lapha eSpa yayisifica intombazane enhle igquba itrolley ngesikhathi ifica le ntombazane enhle igquba itrolley ifaka lesi sketi lesi sikajwe ngembazo
kunomqhe omude lentombazana bese lenzi yabona leyo skate mayihamba ithi buka la insizwa leni yayisisondela isizokhuluma nalentombi eyibonayo ithe mayibona lentombi kwasekusheshe kubalula nje khona lapho thema kulula khona lapho lentombazane ngasekhanjwa nalenhlanhluthi yayisihamba iye emotweni yayo lentombazane yasitoboza isikhiye semoto yasivuleka lezi ivalo leziya phezulu lezi ebheke ezulwini yasithi insizwa ungadla mina kababa yayibonke ngikhuluma ngenhlanhluthi yasekufaka impahla yasibuza lentokazi ngoba phela sekulungile hawu phona usebenza bha engidriver ama truck bese lentombi hayi mina nginomuzi lapha khona la eMaritzburg edrobheni ungathanda yini ukuba uyoshawa endlini yami la ngihlala khona ngoba phela vele sekulungile yakhijima lensizwa kwaqhabuka ophaqa seyiyobeka iyolanda into zayo lapha etruckini ithe mayibuya lapha etruckini yayisingena emotweni nalentombazane wasekhanjwa uthe makhanjwa kwangena kulomuzi mangenwa lalivuleka igate ngeremote livulwa yiyo lentombazane uthe mangena kwakuvuleka ilokungana isango legarage kuleli isango legarage kanti kunemoto enkulu enhle yayisithuka lensizwa hawu kanti khona umuntu ongakuwela yasilentombazana ayikhuleka mina akasekho umuzi wami lona yonke nje lokhuleke base ngena yase kunezinja la igcekeni yayisikhuza lentombazane ngesingisi zabaleka lezi zinja thema ibaleka lezi zinja yayisingena lentombazane nalenhlanhluthi nenhlanhluthi bangena endlini yayisilentombazane nansi hlala lana mina ngisawulungisa sizokudla esivuka yavula iTV lengange ngekhwantama yabuka lenhlanhluthi yabuka le TV tema ibuka lensizwa lena uzongaka ilentombazane yasithi hayi woza uyokulungiselela ukuthi uzogeza yahamba lensizwa yazogeza ithema ibuya egezeni nayi lentombazane ilungisa ukudla iqele iklabishi leli uyabona lelifakwa amasi iqhoza no carrot kuzodliwa phela kahle yayisuka lensizwa yayisihlezi thema kuhlezwe lentombazane yayisibuya naye eshaweni igqoke lezi ingubo zo Jackie Chan kodwa izandla zingemuva uzana ngesikhatheza kanti iphethe isibhamu sukuma hawu kwenze njani sukuma umkhoma ngesibhamu sukuma hawu sekwenze njani wemthatha yayimqhuba lentombazane ithema imqhuba yamfaka kwelinye ikamero yayisiyavala lentombazane iphethe isibhamu ithema ivala la kanti unenyoka enganganasi isihlahla thatha lento ayinangozi ngikhuluma ngenhlanhluthi driver ama truck lensizwa lena ingcolisela khona lapho yanyakaza lenyoka leni inyakaza lapha lenyoka lena ithema inyakaza lenyoka isiphamisa ikhanda yayisahlabelela lensizwa yahlabelela isihlabelela u104 uNkulunkulu Nkosi ungishiyela abantu yahlabelela lensizwa isingcolisile njalo bese liqhamuka unyazi lwezulu bantwana kaNkulunkulu lingaqhamuka unyazi waqhamuka ifu thema liqhamuka leli ifu leli lamboza yonke indlu nalenyoka yangabonakala ithema ingabonakala leli lenyoka bese liqhamuka unyazi lwezulu obulibona lapha esihlabelelweni nanti ngiyabona thema liqhamuka bese lithinta lensizwa lena unyazi lwezulu selifaka isandla ephaketheni labuya nokhiye lase livula leli kamero leli nalenyoka lento ingenamngozi inomngozi lento lase lihamba naye unyazi lwezulu laphuma nayo lensizwa thema liphuma nayo izinja lezi kwangathi idutshuliwe lezi nje izinkulu lase unyazi lwezulu akhomba isango leli livuleka kanye sliding gate lalikhomba unyazi lwezulu laqhuma leli gate la shift lahamba naphambili unyazi iza ngemuva lensizwa unyazi lwezulu lazo leyomfikisa etruckini yawo lensizwa inhlanhluthi lensizwa lena yavele idumisa lapha ngalosikhathi itruck unyazi lwezulu laseliphela khona lapho yayisehamba lensizwa kwakulesine yayithe itruck yoyibona ngakusasa ngoba phela kwasekulungile naleya ntombazana yayifika lensizwe eThekwini yayilungiselela yalungisa yathenga impahla yahamba yokhipha imali ithema yokhipha imali lensizwa yayisibona indlela ebuhleni ukuthi fanele ngihambe ngiyobonga mayifika ngolesihlanu kuyaklinwa maklinwa lapha ngolesihlanu besibona nabo abantu abanikelayo iyababona ngesikhathi ithi iyafika nje kulayini kanti unyazi lukhona lolo linikelisanga lelo langa ngesikhathi lutho unyazi maluthi lokhu lutho uyabona unyazi malokhu liqalaza luthi kwaseqondana amehlo nalensizwa lase luthi unyazi lwezulu ozalana wena othanda abantu besifazane kuze kweqe luzongibamba unyazi nawe futhi lizongibamba uhamba amahotela nama-B&B lizongibamba unyazi nami futhi lizongibamba ozalana wena othanda abantu besifazane kuze kweqe
Esondela lensizwa bese ngiyasiguqa la kade uyofunani lapha ya ithi lensizwa Nkosi yami Nkosi ngangithi ngiyasiza usiza uzokubamba unyazi nami futhi lizombamba ngesikhathi sibuya kwiCovid iyaqhamuka enye insizwa izobika lensizwa unyazi lungaphakathi kwesliding door kunenkosazana iguqile ngesikhathi inikela lensizwa inhlalisuthi mayinikela ikuphethe 200 rand ngizobonga enkosini amaNazaretha ukuthi imoto engangifisa senginayo ngangiyisenginayo le moto engangifisa bese luthi unyazi uthini lo nkosazana unyazi lungaphakathi kwesliding door bese idlulisa inkosazana uthi hey thatha lo 200 rand walowo muntu lowo umtshele ukuthi kangudingi lapha kulembenge kusho unyazi inkosazana bese ithatha u200 rand kanti siyakhetha isathathi wona luthi unyazi lwezulu akusiyo 200 rand walomnumzana bese ithatha inkosazana iphamisa u200 rand unyazi lungaphathi islide door bese luthi unyazi hayi lo 200 rand kade uzonikela umama waseshowe ezobika inkinga zakhe zomndeni wakhe akusiyo u200 rand walomuntu bese lithatha inkosazana omunye u200 rand bese ithi inkosi yamakhosi liuphakamisa bese liunika lensizwa bese iyakhumbula ngokusheshsha vele ikhipha 100 rand bese ithi inkosi ngabe kwenze njani ngicela intethe luthi unyazi angudingi lo 200 rand lakho wakho lana ngoba wena uhambula namakhosikazi abantu uzokubamba unyazi nami uzongibamba ngesikhathi selikhipha lensizwa u100 rand ngicela intethelelo yalesi sono engisenzayo yokumbatha namakhosikazi abantu luthi unyazi lwezulu hamba uyocela intethelelo kuba nomzana bala umakhosikazi hayi kimi uzongibamba unyazi nawo lezokubamba Nkosizwe nomhlaba siyabonga baba Mshumayeli ushembe unguNkulunkulu ushembe uphelele njengoba uMshumayeli ekhuluma ngothando ekhuluma ngeqhude linamanga luzosibamba unyazi ngoba sinamanga umvangeli uZungu uyayixoxa le ndaba uthi kwafika undaba ezitha kuye mayifika kuye undaba ezitha kufika kuzobika insizwa yakwaDlamini undaba ezitha babe naye ebusosheni lensizwa yakwaDlamini yathi lele yabona umuzi lo muzi maye ubona umuzi lona wesintu okwakhiwa kwasemakhaya izakhiwo zasemakhaya sekuqhamuka unyazi kulensizwa yakwaDlamini luthi unyazi kuyona uyalazi nothando bese lensizwa imangala ukuthi ushembe ngabe ukhuluma ngani icabanga lolu thando lika love bese luthi unyazi hayi angikhuluma lento oyicabangayo wena nguze uyalwazi nothando bese lensizwa iyathula bese luthi unyazi lwezuloza la ngikhombisa uthando ngesikhathi emkhombisa phakathi kulendle esizulu kukhona ikhehla liqhwakele lana esigqikini ngesikhathi liqhwakele kunonkosikazi wakhe lo nkosikazi waleli ikhehla lona uguqile ngesikhathi eguqile uwasha inyawo leli ikhehla leli bese luthi unyazi nanti uthando nanto uthando ukuthi umakoti mayiganile awuwashe umyeni wakhe inyawo ingakho ngibuza uyalwazi nothando lusekhona lolo thando lolo ushembe akasikhumbule ngoba ushembe uphelele umuntu mayekuloba uMnazaretha azi ukuthi ushembe unguNkulunkulu angalingisi indoda yayephuza isiqatha nomkayo le ndoda yathi iphuza isiqatha nomkayo uyohamba uyothenga isikali lenkosikazi yale ndoda lena ngesikhathi kuhlangana amehlo nalo muntu ozothenga isiqatha wayeseba nosikhwele lo yomyeni wakhe ukuthi ngathi khona uqomana sekukhona kanti nawo uzothenga kuthe masekhanjwa endleleni le ndoda lena ihamba nomkayo baphuza isiqatha uthe makhanjwa la ehlathini ngingahlala ngapha komnqobokazi amahlathi kakhulu ngeke ngibone lo muzi ethengisa iqatha ngingahlala lapha kuthe makhanjwa la ehlathini ithi wena ngizokuthola kahle unisuqomile wena dubukisa ngami ngikubonile wena ngesikhathi uphethe isikali ubukhuluma naleya ndoda uthi lo nkosikazi angiyazi lo nto bahamba baphuzile baphethe lo 2 liter kwaseqhamuka ibhubesi khona lapha ehlathini thema liqhamuka ibhubesi yabaleka le ndoda yashiya phansi umkayo yagibela esihlahleni esikhulu kakhulu wayeseyawa lo nkosikazi wakhe uthe maye uwile lo nkosikazi wakhe lezi ibhubesi kalidla ingcuba lamzongeza leli bhubesi lonkosikazi walendoda lamzongeza leli bhubesi thema lemzongeza leli bhubesi laselihamba ngoba lidla ingcoba uyabuka lo mnumzana iqhude linamanga usho njalo Mshumayeli uyabuka lo mnumzana nesagile sakhe lapha phezulu lehamba ibhubesi laze lawusithela wayisehla umathema ehla eza kunkosikazi wakhe nkosikazi kwenze njani kade lithini ibhubesi kuwe akavuka unkosikazi wathatha lesiqatha lesu 2 liter ihamba idlana
wasemthela ngaso uthe mamtshela nkosikazi kade lithini ibhubesi kuwo uyamnyakazisa wayeseyavuka lo nkosikazi wayesevuka baba ngiyakulento insizwa bafowethu ningesiwa amaNazaretha njengoba ula eNazaretha uzobizwa ngobaba manje usuzobizwa ngobaba ekhaya ngoba usukuphelele uNkulunkulu uphelele ushembe unyazi lezulu baba kade lithini inkosikazi yalo kungibiza ngobaba kade lithini ibhubesi kuwe nkosikazi baba lithi ibhubesi anginandoda ngihlalele lana sinoNkulunkulu bantwana abahle laba bantu abathi banoJesu abanandoda abayihlalele sinoNkulunkulu ushembe uphelele ungophelele ezweni lapha emaRoma bathe mabesonta la emaromeni lo nkosikazi lona mabesonto wayesehanjelwa ingane egane kwaDube ithe mayimhambela lengane egane kwaDube emaromeni ePhaintown uthe mayihanjelwa ingane yakhe lo nkosikazi lo bahamba ingane yakhe emhlabeni ngengcwatshwa lengane eganile kwaDube basonto emaromeni la emaromeni lengane yayisebuya ntambama njalo lengane yayibuya ntambama njalo wayeseyobika emaromeni kufata wakhe ukuthi ingane yabuya umRoma lona basebezokwenza ugcobo lwabe lokugcina balwenza lolu gcobo yalokho iqhamukile lengane izodlala nabakwabo wayesethi lo fata lalelani ningatshela umuntu niyamazi umuntu okuthiwa ushembe ake niye kumlo muntu okuthiwa ushembe uyena wazi ngemphefumulo ukuthi ihlalaphi iRoma kusho ufata womlungu ePhaintown ake niye kushembe uyena wazi ngemphefumulo ihlalaphi wayesehamba uMrs Dube noDube umyeni wakhe bathe mabefike enkosini inyanga yezulu bezobika lokho kukhuluma yayisithi inyanga yezulu ngesikhathi beza nje yasini inkosi amaNazaretha umyeni wakho leyo wavuma wasethi mnumzane Dube hamba ohlala lapha yaqhubeka inkosi yanikela ngicela wena Dube uhamba ohlala lapha ithe mayinikelisa inkosi yayisifika kulo mama nkosikazi yakabani ingane isibongo hawu ingane uDube uthaka ohlala lapha hayi nguzo yakwabani ingane isibongo kwaDube ngane kwaDube mina yadlula inkosi inyanga yezulu yanikelisa yabuya esiqondana naye Mrs Dube nguzo ukuthi yakwabani ingane isibongo lelokhu ibuya nangu uDube uhlezi lapha wayesethi laselithi inyanga yezulu uvemvana mabalabala sagila somqole shayigove imbili uKenneth noGlura wabuthatha lo mNazaretha wabugona ngo76 abasemhlabeni sebethi baqeda wayesethi ngifuna ngibizwe uDube yini ukuba ngizobuza ukho ekhona ukuthi ingane yakho isibongo uyakhumbula wena ngesikhathi uyotheza izinkuni wahlangana nendoda ekade iqhubha izinja itshathi sagila ehlombe na wenzakalani ngalela la akuyona ingane yalo mnumzana lo wena hlangana naye ehlathini wambatha naye yakwabani ingane isibongo ingakambiza uDube wayeseyasho wayesethi awangibamba ushembe uzokubamba nawe futhi uzokubamba wahamba lo mama wayithema ibuya lengane esesekhaya wafike yabuya lengane wayeseya lo nkosikazi wasethi baba uDube ngisacela usale ngizokhuluma naye ngoba wavundla la eswini sami wasibalalela lo mnumzana uDube iRoma phela uzolalela kuba wenhlalisa ukuthi nje angiboni kahle wafika ilengane lena yaguqa ithema iseguqile wasethi mntanami isibongo sakho wena ngwakabani yayisithi ingane yaqala ngalolu ngokukhuluma yasethi sengiyabonga mama sengiyawawa kithi shembe uzokubamba nami uzongibamba ngesikhathi enkanyezweni esisuke egibisila omunye umama wayezobika lo mama ukuthi umyeni wami ekhaya ave nolaka kakhulu njengoba enolaka kangaka ngiyacela inkosi yamaNazaretha ukuba umyeni wamayeke lolulaka nalo isithi inkosi yamaNazaretha umyeni wakho nezingane engaki usethi lo mama zintathu isithi inkosi yamaNazaretha uyayibona lokuqala uyayibona lesibili lesithathu hamba umtshela umyeni wakho ude yakwabani isibongo abawomama babengemva kwakulapha ehluhluke unyazi luya enkanyezini ngithi 2016 ababengemva ayidlula uyabashisa lapha uzokubamba ushembe nami uzongibamba ushembe uNkulunkulu inkosi ibusise senizwe
bathini